What's up, my sister? Yan ang bahay ka ni Guwapa. Patutukin ang maanar ka. Welcome back to my YouTube channel. Yeah! Yes, no? Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, no? So don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, no? And of course, don't forget to comment there and share this video. So for this video, guys, yan. So sila yung mga tao na isa-shoutout natin dahil sila yung nag-greet no nakaraan nating birthday. Yan na. So let's start with unang-una dito, no? Yan. From Annalie Flores Galangki Obial. Happy 24th birthday. Agaw kung guwapa. Wow, guwapa gidaw, no? So ingat always, gaw, and God bless. Thank you so much, Annalie, no? So next is si, yan, tita ko, si Demi Catalan Valdisco. Happy birthday, Rihanna Flores, Kenya. Yeah, thank you so much. And of course, hindi naman papahuli rin ang kaibigan natin pinakaunang mag-update yun sa mga pag-birthday ka. Wala lain, si Facebook. Yan. Sabi ni Facebook dito, we hope you had a great birthday, Rihanna. From all of us, your Facebook friends. Ayan, thank you so much, Facebook. And of course, ito rin si, shoutout din ako kay Jacqueline Tinoy Batislaon. And of course, kay Aljo Matakil and Pai Valdez. Ayan, and kay Celine Garol. Ayan, hi sa inyo. Thank you so much. And of course, from CJ Comi. From CJ Comi. Ter, asa man ta unya nako manihapon. Manihapon di ay, unsaon man na pagsuryaoy, di ko kalitok, basta sure na ako kaon ani unya. Out, ha, happy birthday and enjoy. Ayan, thank you so much, CJ Kumi, no? Next tayo, from VRJ. Happy birthday, Rian. Love, friend, Asang Foods. Emoji din, ha. Next kay, from Venus Bacuites. Happy birthday, madam. Na virgin akong amiga. Amping Fermi, amiga kong vlogger. Yan, kabalo naman ka na maski dili halata, love di ka, ew. Enjoy your day. Thank you so much, Venus. And of course, ako ang best friend na si Ma'am Marjorie Moncada Hortilano. Thank you so much, Ma'am, sa pag-greet. Ayan, sa mga paning tita rin napita, no? And yan. So, meron pa dito. Belated happy birthday, friend. Thank you so much, no? Alright, ayan. And of course, from Yam Tari, happy birthday, gaw. Kay Queen Ida Kayasan Bais, happy birthday, sir. From, sa auntie nako, from Nining Lakubtan, happiest birthday, my pamangkin. Rihanna si Kenya, enjoy your life, no? From Rosario Liray Leia Campilan, happy birthday. Thank you so much, Leia. And happy birthday also coming from Melo Jean Bacalso. Thank you so much, Melo. And of course, ako ang Beshi. Walay lain si Avery Bill Jolly Bragsan. Hi, Ate Jolly. Hi, Besh. I miss you. Happiest birthday, Besh. Rihanna Flores, Kenya. Love you, Besh. Thanks sa friendship na to. Thank you so much. I'm very grateful kay Ate Jolly, no, kay bisan ka jud rabi nagila, pero yes, ate gina ko siya and best friend gina ko siya. So siya gid ang ga-advise ako anytime nga mag-date kog kato. Ayan, thank you so much, best. I miss you too. See you soon. Ayan, from Ma'am Lizelle Elia Binag. Happy birthday, Rian. Ka-sexy na lang jud. Sexy mo lang. Miss you all there. Miss you too, ma'am. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Yan. Happy birthday, Rihanna Flores Kenya. Asa ang kaon niya. So ano gid kani ang Pinoy, guys, no? Pag naay birthday, expected nga na gid ang kaon. No, laban lang gid basta Pinoy. Kung birthday, naay kaon, naay inom. Inom pa more. Yan. From, Noelle Fuentes. Sarap base ang apelyido ay Wano. Hapit mauwagon. Charla. Happy birthday, Zay! Thank you so much, no? Thank you so much, Noelle, no? From Letlet, happy birthday, Ma'am Rihanna Flores, Kenya. Thank you so much, no? Ang mga tao gaga-comment sa Facebook kay galibog guys sila kung sila tawag sa kuha kung ma'am ba or sir. Thank you so much. Next, kani
Sa akong kauban sa trabaho, wala lain si Lyra May Maghanoy. Happy birthday, Amega. Laban ang tani sa tanan lubak sa kinabuhi, no? Laban lang giday. Wish you sa natagaan namin nimog pag-umangkon. Huy, simbak ko. Diyos ko, Lord. Naday ko ibulgar sa inyo niya. Di na, sigmuro ha. Happy lang ta dapat. God bless, day. Sige, muro. I mean, yung muro is kanang gamugot. Gamugot ko, guys. Sometimes. Sometimes. Most of the times, di ay. Most of the time. Saan man ko eh? Halang kay kung mata ka. Dali lang. Saan niya siya? Uy, halang ko. Oh, yun eh. God. Halang ba? Oh, kani. Ikaduha sa Facebook nga naghulat yun siya 12 midnight para mag-post lang. Wala lain ako ang akong anak sa marketing, si Darlene Alison. Sabi, basa niya yung apelyado, marang Russian. Si Czech. Good morning, my beautiful blogger, marketing team leader. Happy birthday to you. Dati mga emoji, mga klok. Wala gid ko natulog para lang yun makagreet ko nimo mama. Di ba? Amazing kaayo eh. Mama, dat dili naka high blood og pinakalit. High blood kay guwang naka. Nagreet ko udto. Gindan ko guwang. Char lang. Wish you sa imong health nga madugangan na imong lawas og unod kung pwede pa lang mo donate na kunimo. Mama, you're such a great leader for me. Bitaw guys, niwang gid kayo ko guys no. So kanang uban mga friend nako nga nanambok kakasuya ko, sila na masikingon sa kuha rin guys nga kung pwede pa lang ko mag-donate og unod para sa imong gibuhat na nako na. Amazing kayo eh. Tapos you're such a great leader for me. More candles to blow. Thank you. More birthdays to come. Of course, prayers lang yun. Again, happy birthday, Mama Rihanna. Ana din siya subos. Hashtag guys, don't forget to like and subscribe his or her channel. Rihanna sa Kenya. Ang bayot nga dili gwapa pero tutuki lang. Maalad raka. Pak! Hashtag salamat. Thank you so much, Darlene. Thank you so much. Next is from Ate Hermie Leopoldo. Happy birthday. Wish you all the best in life. More candles to blow and God bless. Thank you so much. Ayan. So, once again, sa tanan nga nag-greet na ko sa akong birthday last October 1. Thank you so much. Bigyan na po wala na mag-greet sa ko ano. And anyways, napade isa na nga nag-greet sa ko. Hapit na ko malimutan. Nara, nag-greet siya sa kuano. Happy birthday, Day! More notch to eat. Wow! Kasi more notch, ay. Basta sa gini siya, no? Pero nasa ubos kay. More candles to blow daw. More candles to blow and have a good health. Love ya. Thank you so much, Day. Day, rin akong tawag si mga para digit sila makabalog si Kinsa ka. Oo, kabalo na ka. Ang ka special sa ako, Aday. Love you, ta. Igit. O, yan. Thank you so much once again. Kung na-like niyo ang video, kaninga video, no? So, thank you so much for watching, guys. Don't forget to like and subscribe once again sa aking YouTube channel. And don't forget also to like my Facebook page. That's Rihanna Sikinia. And sa ako ang next vlog guys kay ako na i-answer tong inyong mga questions. Ako ang gi-post sa Facebook nga kuan mapautan yung mga problema, personal problem o unsa pa ng mga problema sa kinabuhi nga ginaladala karong panahona. So ako na siya i-answer next. Thank you so much guys once again. And kita-kita rata. Oo. Sudsad do dito magkita o di pa ta mga buta during dapita. Shout out day ko kay Sir Albert Navia. Hi sir. Oo. Shout out po rin ko sa ako ang isa ito na pa shoutout dari last. Ay, shoutout ko ni Mickey Silma. Hi, Mix! Laban na sa mong negosyo nga bagya, no? Nga mga original kayo. And guess what, guys? Daatay visitor. Padulong na siya magsaka diri, no? Ready? In 3, 2, 1. O, dara, guys! O, diba? O, laban ki si Jollibee. Ay, Jollibee! Oo, nadi ko diri sa imong store di ay no nag-vlog, no? Nadi mi diri guys,
Namin dire guys, so dagko na kay kong singot guys, so kay grabe ka igang no. And guys, nara ang nag-post sa akong birthday oh, nga di na ko magmugot no. Oh, diba? Gawin na! Igit! Basta mo na to da, I love you.